الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اللي نفوت يتوقع دفتر من دو ويأتين الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العزيز البدوي رحمه الله وغفر الله له ولنا آمين. هذا إن شاء الله إن جنجي حد الردة. هذا اللي تجيبين تده في يالتو دو كدر دينا. هذا إذا عندي تنا دائما هذا اللي تدوان دنجانغو دو كنجم كده هذا رأيكلام مغون خال فيناله. كونت الردة ko wontugol julɗo ha ngasa yalta e nder diina wontoya kefeero aray ko noynete arridda ceerno jom maki alhasu ala sabati ala din aray rerɗingol tabitugol e hoore diina kan haray noon hiɗen andi ado e janngo arridda haray o diina islam ko nema allah daali habbaba ilaykum l iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum l kufra walfusuqa wal isyan ulaika hum rashidun fadlan min allahi wa nicma haray natugol l'islam ɗum ko nema haray qala taala allah daali ya ayuha alladina amanu kono gomɗinɓe ittaqullah hule allah haqqa tuqati no hanira hulirede noon no handira hulirede noon allah daali wala tamutunna wo taw mayi dey illa wa antum muslimuna si wona hara kon julɓe allahu subhanahu wa taala jaka gandi ɗo no yamiri en ɗettugol asbabuji bimana sababuji fi heɓugol timmorde moƴƴere on tigui maya eko wiyete ore l'islam التحذير من الردة أري هل بنقول إن يلتقول إدينا قال تعالى الله دالي يا أيها الذين آمنوا كونوا يقوم دمبه من يرتد منكم كلا رتي دو يمون يلتي إدينا عن دينه إجاي دين ممكن فسوف يأتي الله بقوم أري الله أرمى الله أدو يهمبه يحبهم توتهربين نهيدي الله سبحانه وتعالى ويحبون كان كديمو هيدي أذلة على المؤمنين هري نهيب سفر نواري حقو نمبه قوم دمبه عزة على الكافرين هبه سفر كدي جوجا غول دولة هوري هفر ببين يجاهدون في سبيل الله هبه درني لاول الله غول ولا يخافون بهلتا اللومة لائم فلو ذلك كجنتا دوكو فضل الله كبر الله يؤتيه من يشاء الله نجون نغال مفالا والله واسع عليم الله كو ياجودو يرمende humpiti do kadi andu do piji din fu وقال تعالى الله كدي على دالي ولا يزالون هربي هفر بسيرتا بأكتا يقاتلونكم هي بهبهم حتى يردونكم ها برتاو عن دينكم ادين من كان ان استطاعوا سبواوي ومن يرتد منكم كلا نرتي دو امودون اونم بي جولبي عن دينه اغاي دين ماكو كان فيموت وهو كافر او مايد كافرا كاكو تايكو كافرو فاولئك بجانتا بدو هري حبطت اعمال غول مابbe den ko duyete hayri في الدنيا والآخرة كأنه كلا هرو وأولئك بيدو أصحاب النار كوين بهيتهم بين فيها تو خالدون كوبي لطيب هذا دي آية دو فوق يتين كهول بنقول إن وندما هري ناتقول كدينا هنغسا يالتا أما نمو ناتالي فيو الله كون ندالي لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين هري دولي على كناتقول كدينا قد تبين الرشد من الغي أما نسوني ها ناتي سيالتي هري سريع ودما إن لتي ورموبو jonnon en andi jaka sariya on hidayo goddo nato kadina yalta jonnon ko ndu woni yaltugol kadina ta'rifu ridda andi gol en ko ndu wiyete ruttagol kadina bi mana yaltugol e dina l'islam ar-riddatu lughatan ko inete ar-ridda ka hala arabu masdaru qawlihim haray dum ko iwdum e konguli mabbe radda yaruddu raddan wa riddatan radda o rutti yaruddu mo ruttude raddan ruttagol wa riddatan kanyum kadi e ruttagol haray raddan wa riddatan non ko masdar وقيل وياما الردة أري كوينة الردة اسم من الارتداد أري نجا عند روتاغول بمعنى أين ارتد يرتد ارتداد وكل ذلك يدوفو هلاي أو اشتقاق بمعنى عند سيكان دلو مأخوذ من دوكو دتا من مادة هالفر رددا أين رددا كنو وني هالفر إن ردا التي تدل على رجع الشيء نكو تندنتك روتاغول هونde تقول هدوية رددت الشيء أرده ردا أي رجعته سأردته هنا يسمى ردا وسمي المرتد بذلك رأينا يلتد كدينا إني رانده إندنو لأنه رد نفسه إلى الكفر سبو أردته ورمكو كيفران كان وقال الراغب بيدو كان ينكري بماكي رحمه الله الرد كوينة الرد صرف الشيء بذات يريكو هلتقل هون تجري أو بحالة من الأحوال ما الحالي عند الحالي هون ومن الرد بالذات أرينو جاء إكو هون رتي كيري تجري قوله تعالى كلا دالون ولو ردوا ستاي وني بروتا ما لعادوا لما نهوا عنه
hotay ɓe ruttoto e ko hunde nde ɓe haɗano nden hiɗen andi ɗum ɗo ko himɓe natoya ɓe hiite ɓen yeloto law raddu la adu lima nuhu anu si ɓe yeli ke yo allah subahana wa taala ruttuɓe ka annagaɓe huwa ko moƴƴi allah jaaboɓe hay si artiriɓe ga ko piiji haɗa ɗin kadi ɓe waɗata. wa min arraddi ila halatin kana alayha haray no jeeya kadi e radd karata tawa hara ko iwgol alhaali yahna ɗuma alhaali go qawluhu subhana ka allah daali ɗon wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi aray si tawi woni allah muyanima ko moƴƴi ruttowo alana ruttowo alana ɓuural allah ngal subhanahu wa taala. haray daiman ɗo ko faala e yetade ko kalimatu radda bimana sinnama kaari ruttike ko ɗum fandaka haala arabu haray noon kaka luga o woni e yetade en ɗo. wal irtidadu wa riddatu arrujuu aray ko ruttagol illete al irtidadu wa ridda lakinna riddatu tahtassu birrujui ila alkufre kono ko sinnama ridda haray ko hertori e ruttagol iwa e l'islam hota e keferankaku. wal irtidadu ruttagol ngol yustamalu fihi haray ɗum ɗon no gollitire e iwgol e l'islam hota e keferankaku wa fi gayrihi no gollitire kadi haɗa wona ka dina bimana ko ɗum o faala e yetade haray datu men on ɗo hande ko haddu arridda arriddatu haddu ridda ko faala en yetade heda mari ɗo arridda hiɗa mari al irtidad al irtidad arriddatu ko gollitirte kaka dina iwgol e l'islam hota e keferankaku on ɗon gollitire arridda. amma al irtidadu haray oɗo no wawi gollitirede ka dina o no wawi gollitirede kadi haysina ka dina innugol al irtidad kono ɗiɗo fof masdaru majjon ko ɗum ko mi mana arrujuu ruttagol haray ko ɗum ɗon woni ka mana lugawi ka mana alluga haray ko ɗum ɗon o faala en yetade yewtereji ko o yewtiɗo kon fof. joni noon o inni hon ɗum war riddatu istilahan haray ko amma noon si ceernoɓe fiɓuɓen ulama il fiqe si ɓe inni arridda haray kon ɗum ɓe faandi hiya ityanu bima yuhriju an il islam haray ko addugol ko yaltinta goɗɗo ka diina imma nutqan imma hara on tigi wowlu aw itiqadan ma on tigi fiɓor aw shakka ma on tigi sikkiti ɗiɗo tati kala no inne on ɗum arridda imma inna a yalti ka diina ma ɗum fiɓora a yalti ka diina ma ɗum sikkitoɗa an a yalti ka diina haray wal murtaddu haray noon yaltuɗo e diina huwa alladi yakfuru bada islamihi ko on yeddowo ɓaawo gomɗinal makko ngal ko on woddowo keefeero ɓaawo gomɗinal makko ngal nutqan woni o wowlu aw itiqadan ma o fiɓor aw shakkan ma o sikkiti aw fi'lan ma inne wondema e gollal walaw kana hasilan hay so tawi woni on tigi fijay woni sa wowli inne sa fijiri yaltugol e diina haray won tisoɓe haray ko ɗum ɗo woni ceerno jon yeytike en arriddatu lugatan wastilahan haray ko jannguɗen ɗo fof ko ɗo mo yeytike en arriddatu lugatan e wastilahan ɗuma wastilahan haray yaltugol ka dina ka luga ko bimana arrujuu amma ka wastilahan ko waɗugol hunde yaltinay ɗum goɗɗo ka dina imma nutqan aw itiqadan aw fi'lan aw shakkan walaw kana hasila joni noon bima yakunu lmuslimu murtaddan ko honno julɗo wontirta keefeero honno julɗo iwirta e ka l'islamu wonta keefeero ko winete kon irtidad inna almuslima tabitino julɗo la yu'tabaru haray ko ɗum wiyete haray ɗettirtake bimana tasketake kharijan anil islami ko yaltuɗo ka dina wala yuhkamu birriddati haray o ñawetake wondema o yalti e dina illa idan sharaha sadruhu bil kufri si wona hara ɓernde makko nde no walani keferankaku jake enen andi ɗo ko haala luggu kani marka nafa naafi goɗɗo wowli tun keferankaku haala keferankaku ñawata on tigi woni kefeero ceerno jon inni ɗo goɗɗo wonti wo kefeero julɗo wonti wo kefeero e ñaawi julɗo wo o wonti murtad si tawi woni honno in sharaha sadrahu aw sadruhu bil kufri so tawi woni ɓernde makko nden innen haray walani ke keferankaku bimana o yii keferankaku ngun haray no ɓuttinimo ɓernde ɓuri innen l'islam
watma'anna qalbuhu bihi ɓerde makko ɗen deeɗiri sabu kefiran kako go e hoore l'islam wa dakhala fihi bil fi'li o gollitiri kadi ɗum kadi tigiri jaka enen en andi haray ko ɓe ɗiɗo sarteji ɗi timma fiye ñaawu goɗɗo ko murtad haray kadi ko lamɓe ɓen ko halfina ɓen kadi ko hakim ma ɗum alqadi haray ko ñaawayɓe ɓen bimana haray halfinaɓe sariya ɓen laamuji ɗin ko ɓen ñaawata goɗɗo si tawi woni mo yalti diina ka mo yaltali a diina amma min si tawi woni mi laamaki few mi yalfinaka few si goɗɗo wowli ko yaltinta ɗum e diina ko miyam yeeto laamu ngu haray kaari no yennude de o diina kaari no jalde alqur'ana kaari no yennude annaba ɓen hande kadi ko laamu ngu hendotomo ndara ko ɗum ɓe waɗatamo siɓere ɗum noon kañum kadi ɓen ɗon kañum kadi ɓe ñawatamo wondema o woni kefeero ha ɓe ya saabu ɗon kañum kadi ɗuma sartiji hinno woodi ko ɓe tawata hara ko hellifaɗo ko ɓe tawata hara ko marɗo haqqil ko ɓe tawata hara on tigui dolaka ko ɓe tawata hara ko aden inde hina feetuɗo ko tuma ɗin sartiji timmi o bimana ɗe mari ko neke mawani ul kufre si ɗin ɗon ala e makko few tawi sartiji ɗin fof no timmi fa yuhkamu ala irtidadihi haray hande kadi noon laamu ngu ñaawa e hoore wondema mo yalti ka diina sabu allah daali walakin haray ko woni man sharaha bil kufri sadra allah daali hon ɗum komo tawata hara fondo mum gon ɓerde mum nden no weltani innen no weltori keferankakoyagal ngal kono ɗo ñawete murtad ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كن الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال هراي غولجي دين فو يوبندير دي دeweden بالنيات كو نيو وانما لكل امرئ ما نوى هراي وداني ندو فو ندو كو واني ko ولما كان ما في القلب بيتو وني كو وني كدر برند كو غيبا كو ويرني من الغيوب نو جيا اي بيجي ويرني دي دي تawde ko woni kon ka bernde غيبا ko hunde wirninde min الغيوب جيا dum e piji wirni di allati din la ya'lamuha illa Allah tata hay goto anda ko woni kader bernde sona Allah kana la budda min suduri ko woni fere o ala sina iw ma yadullu ala kufrihi ko tindini fi keferanka ko makko ngon dilalatan qat'iyatan hara ko tindin don ko tindin dum wondema tigiri ko lete dilala qat'iyya sabu ke de mari dilala zanniya ta mari dilala qat'iyya ko ni nete dilala qat'iyya de tawde hunde ko suudi dum ka bernde si goddo woli keferanka ko enen e nyawata ko keferanka ko yagal ha hi en hunde labande en pos fotehi de mari sikke fotehi de sikkiti kari est ce que kari no selli est ce que kari nawna est ce que kari ko sagumu woni est ce que kari dolaka cerno jongini do fotehi de mari sikke e nyawata ko kefero sabu don ko dilala zanniya donc dilala zanniya fi nyaaw goddo o yalti diina ko be hebe dilala qat'iyya la tahtamilu ta'wil tawatahara hara honnum hara firtorta ko e manago c'est que si goddo woli halfere fote halfere den no firtoro e sengogo e nyaawatama ko o kefero bi mana hara ko yo hebu dilala qat'iyya la tahtamil hara kanyum kadi ko dum woni hara de la tahtamilu ta'wil hara de jogaki firoji heewdi de jogaki firoji heew dare do ko imamu malik maki hatta nusibaha dammura ila imam malik e imamu malik annahu qal wandama imam maliki be maki wa man sadara anhu kala on iwdo e mudum kala hala yaltuka e neddo ma yahtamilu al kufr tawi hino firoro keferan kaku min 99 wajhan e none capande jeenay e jeenay ويحتمل الإيمان تبي حالك ووليكم كنيم كدينو فيرتورو كا نادغول مكدينا من وجه بعد ووتري حمل أمره هذا فيها كما كون نبيرته على الإيمان كا غمدينال هذا يكون وني ده يوتر الإمام مالك دو إن غدو او وولا حالا توا 99 إن 99 كو حالكم ko faamude nder ton ko keferankaku kofur kono haraka hala ko haali do no firto 1% bi mana haray na mari do en ka yarata kaliman haray ko honto nabirtemmo ka keferankaku ka iman imam malik ko do nabirtemmo ka do saw fionu hayewtere makko den 99 innen % ko keferankaku haali kono 10% innen ko kalimanu hala kan no firtoro don ko e nawrumo ka moddiri don ko no wade imam malik jakay ngandi goddo wawla tatum hal fere yaltinayde goddo e diina nyaawe ngontigi on dum anga woni kefero la
sabu sa kefindini julɗo haray kawni kefeero ko ɗum waɗi jogitagol ɗen ɗe mum ɗen e heefindingol himɓe ɓen haray ɗum ɗon no hulɓini mouradu moƴƴuru imamu malik kañum ɗo ko inni wondema sa heeɓi 99 e konngol makko ngol tawi no firoro keferan kako lamay gootum pet hara ko no firoro imanu ko yen nattirmo ka iman hara en nabirawalli mo ka keferan kako wa min amsilati dalla ala alkufri ceerno jon noon addande misal ji tindindi fi keferan kako kala wowluɗo koko wonɗen e janngude ɗo haray honnum o natori o wowli ko yaltita goɗɗo ka diina kono enen e ñawata on tigi yalti ka diina fi o haali koko ceerno jon woni e haalde ɗo ko woni so haali ɗiɗo haray o wowli ko yaltintamo ka diina kono o yalti kamo yaltali ɗum ɗon ko laamu ngun ñawata fi makko so o yalti ka simo yaltali haray hino jeeya ɗum ɗon honɗum inkaru ma ulima min addini bidarura inñingol kala ko anda ka diina tata fop no andi ɗum noon ko innete ma ulima biddini bidarura koko julɗo fof andi fi muɗum masalan goɗɗo ara inna juulugol waɗɗaki ɗum ɗon julɗo fof no andi juulugol no waɗɗi zakat horugol suumaye hajjugol ɗin ɗon ko ma ulima biddini bidarura ma ɗum inne beere no harmi on tiginna haray beere harma waɗuɗo ɗin ɗon piiji on ɗum o yalte haray o wonti kefeero kono enen en ñaawaymo ko kefeero kala o kefeero ɗon ko laamu ngu ñaatamo haray hiɗen mari ko wi'eten masala gooto mo hanɗen faamude ko ɗum woni on ɗo janngugol ko windimo waɗi ɗum ɗo ko kefeero no serti e ñaawgol neɗɗo on o wonti kefeero ɗon ko masala ji ɗiɗi sertuɗi no hila waawi innude honɗum kala yennuɗo alqur'ana woni kefeero kala yedduɗo alqur'ana woni kefeero joni noon si goɗɗo ari inni kañum hoolaaki alqur'ana wona min ñaawata o woni kefeero min komi anndi kala yedduɗo alqur'ana o woni kefeero ɗum ɗon no windi kono est ce que kaari si yeddi alqur'ana kaari ko kefeero ɗum ɗon hinamin halfina sabu ko ɗuman ko lamɓe ɓen ɗumanni ɗon ko goo ɗiɗi kañum kadi hayso ko min halfina ko ɓe mi yami ndaara kaari est ce que o feeta est ce que o ko hellifaɗo est ce que o wona doolaɗo ko duman ɗum ɗon kañum kadi fof vérifiya si ñawore nden dewte e hoore makko jakka enen en anndi janngugol ka defte haray mo waɗi ɗum ɗo ko kefeero mo waɗi ɗum ɗo ko kefeero wota sikkude haray koya nde ñawore an kadi mo hiiɗano waɗa nde wo koya ɗettu ko windi kon ka deftere inna kaari ko kefeero windugol mo waɗi ɗum ɗo ko kefeero ko feere ɗettugol nden ñawore liɓa e hoore himɓe ɓen ko feere manasen fami masalan mislu wano inkari wahdaniyatillah wano inñingol innen on ɗum innen gootinɗingol allah subhanahu wa taala allah ko gooto goɗɗo ara inna en allah hinna gooto ko inneten ɗum kala innuɗo allah wona gooto ko kefeero amma noon si kaari inni wondema allah na gooto ɗum ɗon hinami ñawatama ko o komo kefeero wa halqihi lil alam ma goɗɗo inñina wondema wona allah tagi tagu makko ngun e nde windere bimana goɗɗo ara inñina hina allah tagi tagore nden mo woli ɗum ɗon kañum kadi hara on tigi wonti kefeero wa inkari wujudil malaika e inñingol kañum kadi bimana salagol wodede qirritagol wodede malaika wa inkari nubuwati muhammadin e salagol kañum kadi qirritagol inne nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa anna alqur'ana wahyun min allah wondema kadi alqur'ana on ko wahyu immorɗo ka allah saliɗo ɗiɗo piiji fof wa inkari lbathi bil jaza wal jaza e yeddugol wondema ummutal no woodi ma ɗum joddi no woodi wa inkari faradiyati salat ma yeddugol wondema farilla julde wa zakati e zakat wa siyamu e korka wal hajji e hajju ɗiɗo fof ko ɗum ni ɗiɗo fof ko yeddugol ma ulima inne fi dini bidarura ɗiɗo en andi jakka kala waɗuɗo ɗiɗo peeji no wawi yaltingol mo ka diina ɗiɗo ɗi yaltinay goɗɗo ka diina yeddugol allah ko gooto yeddugol ko allah tagi ɗiɗo piiji yeddugol inna malaika ala yeddugol inna nulaɗo wona nulaɗo yeddugol inna alqur'ana wona wahyu yeddugol inna haray si mayama immintinoytake yeddugol innugol moƴƴuɓe ɓen hetto e joddi muɗum bomɓe ɓen kañum kadi hetto e yeddugol fi julde yeddugol fi zakat yeddugol fi korka e fi hajju ɗiɗo fof ɗi yaltinay goɗɗo ka diina ɗiɗo fop kono ɗo e jippi ɗum ɗo e hoore himɓe ɓen haray ko be kañum kadi ndaren est ce que na feetuɗo est ce que wona doolaɗo est ce que ko ɗuman ɗon kadi fof ndaara hombo kadi jippinta ko lamɓe ɓen no jeeya e ɗiɗaɓum yaltinay ɗum goɗɗo e diina ko ceernojo jantani e misal muɗum
istibahatu muharramin dagingol ko harmi kadi ajma al muslimina ala tahrimi tawa julɓe ɓen fof no fotti e harmingol nden hunde ɗon wana hande julɓe ɓen fof no fotti on harmingo riba goɗɗo sinni kañum a ɗi riba no dagi haray on ɗum no yaltina goɗɗo e nder diina ɗum no yaltina goɗɗo e nder diina kastibahati l khamri wano dagingol beere wa zina e zina wa riba e riba on wa aklul khinziri e ñamugol kose inna ñaama jaka en andi waɗugol bakkat on si tawi woni goɗɗo ñaami riba ma goɗɗo waɗi zina ma goɗɗo inne ñaami tew kose kono mo andi ko piiji harmuɗi on ɗon ko ɗum waɗi ko kaba'ir ko bakkatu mawɗo mo waɗi kono naamo kefeero amma goɗɗo o ñaamali riba o yarali beere o waɗali zina kono o inni ɗin ɗon piiji fof no dagi haray on ɗum haray o wonti kefeero so wooli ɗum ɗon tawi wala ko wiyete mawani al kufur haray piiji haɗayɗi ɗin e ɗuma keferankago wastihlali dima al masumina wa amwalihim e dagingol jawle yimɓe tawata laaɓuɓe ɓen e jawle maɓɓe ɗen tata goɗɗo o ñawlakima o jattama e ɗuma ala yana jattira ni jawle makko ɗen e waramo hara kadi ɗa waɗi ka ɓernde ma ɗum tigiri ko hunde hanude haray han ɗum awni kefeero kadi faman qala kala on wi'uɗo alhamru halalun haray beere ko dagi ɗum faqad kafar haray oɗo wonti kefeero wa in lam yashraba hay si tawi woni mo yarali beere nden hay si tawi woni mo yarali ɓaytu woni mo dagini ko Allah harmini o wonti kefeero wa man qala kala on wi'uɗo kadi arriba halalun riba ko dagi ɗum faqad kafar haray oɗo kadi wonti kefeero wa in lam yakulu hay so ñamali riba o haray jaka en andi kadi dagingol ko Allah harmini ɗum ɗon kadi no jeeya e ko yaltinta goɗɗo e nder diina tatabu ɗum kadi ko ɗum tahrimu ma ajma al muslimina ala hillihi harmingol ko julɓe ɓen fof fottino dagi nanen hari ko ɗum ko dagingol ko julɓe ɓen fof fottino harmi joni ko inne wondema ko harmingol inne wondema ko julɓe ɓen fof fottino dagi ka tahrimi tayibat won harmingol laaɓuɗi ɗi inne wano piiji ɗi sariya on inni no daginani en kala arɗo kadi harmini ɗin ɗon tawi o feeta o hangaka innen o nawna ko hellifaɗo o doolaka o ɗumannake on ɗon kadi fa yohkamu haray lamɓe ɓen haray ɓe noddaymo ɗo noon ɗo e ɓe ñawde ɗo yo laamu mum kadi ñawde innen wondema o yalti ada diina ɓe rewayde jannguɓe goyni balɗe tati ɓe nanngaymo ɓeyna ko yo tuubu yomo rutto ko simo jaɓali si ɓe yahoya noon wargol mo joni noon si tawi woni laamu ngun inni koyemo tuubu o tuubi ɗon kañum kadi haray nambara makko on lanni haray o arti kadi faman qala kala on wi'uɗo hada haramun ɗum ɗo ko harmu ɗum lima ajma al muslimina ala hillihi e hunde nde julɓe ɓen fotti dagagol muɗum faqat kafar haray oɗo kadi wonti kefeero qala taala Allah daali wala taqulu wata on wi'u lima tasifu alsinatukumul kadhib ko ɗenɗe mon ɗen woni e sifade kon fenade hada halalun ɗum ɗo ko dagiɗum wa hada haramun ɗum ɗo no harmi litaftaru ala llahi alkadhiba fi yon fefido e hoore Allah fenade inna alladhina yaftaruna ala llahi alkadhiba haray ɓen fefidotoɓe e hoore Allah fenade la yuflihuna ɓeɗo ɓe maletaki mata'un qalilin haray ko ɗum wiɓi ko dakamɓe seeɗawel walahum azabun alim aray ɓe mari lette musude aray ɗum ɗo kadi tindinani en wondema aray dagingol ko harmi yaltinay goɗɗo e nder a diina harmingol ko dagi yaltinay goɗɗo e nder diina si tawi woni a jogaki ko wiyete mawani alkufre haray no jeeya ɗon kañum kadi nayaɓum ɗum ceerno jogini sabbu nabiyi sallllahu alayhi wa sallam si julɗo yenni nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam sa yenni nulaɗo ma a yenni annabaɓe e nder annabaɓe ɗum ɗon kañum kadi no yaltina goɗɗo e nder diina awil istihza'i bihi ma ɗum ɗuma jalugol sariya maɓɓe on jala sunna maɓɓe on heɓa hadisa selluɗo hadisa on ara inna e aray ko ni jala hadisaji yewtereji nulaɗo ɗin ɗon kañum kadi yaltina goɗɗo e nder diina wa kadhalika sabbu ayyu nabiyin ko non kadi woniri yennugol kala annabajo min al anbiya e annabaɓe ɓe allahu subhanahu wa taala janti ɓen ka nder alqur'ana bi tafsir ha innen annabaɓe allah ɓen fop e nulaɓe makko ɓen fop sa yenni goto ma anga jali goto ɗum kadi no wawi yaltude wonde saabu ya yaltu e nder diina haray enen andi ɗuma darsu men on hande ɗo ko darsu joguiɗo nafa
sabu ko piiji yaltinayɗi goɗɗo e diina ɗin sariya o woni e yewtude ɗo goɗɗi noon e majji hannde goɗɗo wowlay tawatara haqqille makko même ala e ɗi yewtereji tawatara ɗin hara yaltininoma ka nder inne ka nder diina no jeeya kañum kadi eko yaltittago goɗɗo e diina sabbu din yendugol diina kan hadihi lkalima ceerno jon noon ini wongol konngol yenno diina allati sahulat ala lisani sagir ngol hoyino ka ɗenɗe fanɗuɓe duuɓi ɓen wal kabiru e ka ɗenɗe towɓe duuɓi ɓen li atfahi l asbab e sababu ɓurku jasude hande ka fewniɗen ɗo ceerno jon inni wo pihun toso kum waɗay nana on tigi no yenna diina woni noon ko towɓe duuɓi ɓen woni ko julɓe duuɓi ɓen o ini yennugol diina kadi no jeeya eko yaltinta goɗɗo e nder diina haray no jeeya kañum kadi jeeɗa mum ɗum no jeeya ko yaltinta goɗɗo e nder diina attanu haray ko ɗum woni ko barmingol fil kitabi wa sunna barmingol a deftere nde ina mi hoolaki oɗo aya mi hoolaki ɗum ɗo wa sunnati e ka nder sunna selluɗon ken hadisaji selluɗi ɗin ken sa inni toon an hoolaki ɗum ɗo e ɗum ɗo haray ɗum ɗon kañum kadi no yaltina goɗɗo e nder diina wa tarki l hukmi bihima e salagol gollitirgol ɗi ñawirgol alkitabu wa sunna wa tafdilu lqawaninu lwadiia alayhima e ɓurnugol ko wiyete sariyaji sincaɗi ɗin e hoore deftere nden e sunna o ɗo noon haray hiiɗe en andintina sabu nde yewtere ɗo hinde hatto jini char si goɗɗo laamike o gollitirali alkitabu wa sunna kono mo waɗi ka ɓernde makko ɗi sariyaji ɗi o sinki ma sariyaji sincaɗi ala liɓa e hoore makko ko ɗin ɗon wona e gollitirede mo andi pellet ko sariya allah on e sunna nulaɗo on hanano gollitirede kono kanko o wawali gollitirde o gollitiri sariyaji ɗi bani adama sinki ɗin on ɗon ko geddi o waɗi o yaltali ka nder diina sabu fiyon ɗum sabu ko gonga ko woni e ñawirde koko yimɓe ɓen windi kon kono ka ɓernde makko himo ɓurni deftere nden kañum e sunna on e hoore luwaji sincaɗɗin on ɗon wonamo kefeero ko mboɗi kefeero ko kala ɗettowo sariyaji hande ɗi bani adama windi ɗin inna wondema sariyaji winda ɗin ɗinno jogani jama on nafa ɓuri alkitabu wa sunna on ɗon haray ko o kefeero si tawi woni mo fiɓori ɗum ɗon ka nder ɓernde makko jaka enen andi ɗo ko fiɓorgol ka nder ɓernde yowodiri hila wawi gollitirde sariyaji winda ɗin hande saabu angal wawugol gollitirgol alkitabu wa sunna kono ka ɓernde an hilan andi wondema ko deftere allah nden e sunna nula ɗon hana gollitirede ɗo haray mi waɗi bakkatu kono komi julɗo kono si tawi woni mi ɓurni ko yimɓe ɓe windi kon ko yimɓe ɓe sinki ka haqqille maɓɓe kon e hoore deftere nden e sunna on ka ɓernde an kadi miɗo hooli wondema ko kon ko yimɓe ɓe sinki ɗon ɗum ɗon no ɓuri daalol allah ngol no ɓuri ɗuma ɗon haray mi yaltiga nder diina mi ana sen fami masala ɗuma masala ɗo ko fiita e ɗuma sina ɗum si tawi woni kono walori ɗo ni haray lamɓe ɓen fof enen e yaltinaɓe ga nder diina haray noon ko innete lamɓe buyno laami harata hiɓe faala gollitirde ko woni saayi on fewndaki ɓe kaɓe wawata gollitirde si tawi woni hiɓe inñini konko sinca ɗon kono ka ɓernde maɓɓe hiɓe hiiɗi alkitabu wa sunna haray ɓen ɗon wonaɓe heefen haray no jeeya kañum kadi eko yaltinta goɗɗo e diina iddi'a'u fardin min al afrad haray ko iddi'a haray ko innega wondema ko fefidagol goto e nder himɓe ɓen fardun min al afrad goto e nder himɓe ɓen bi anna al wahya yanzilu alayhi wondema wahyu no jippade e hoore makko ɗum no kadi yaltina goɗɗo e nder diina tuma ɗumanni o goɗɗum ari yeyti kelan haray heɗon duwa wadde ɗum ɗo e ɗum ɗo goɗɗum ari yeyti kelan ɗon duwa wadde ɗum ɗo e ɗum ɗo si woni seeɗare on an kada woni annabajo nulaɗo noon no maki la nabiya baadi haray kala kadi arɗo inni wahyu no jippa hoore makko o fiɓori ɗum ɗon ka ɓernde tawi o feetaka wangaka o dowlaki en dari en tawi o jogaki ko wiyete mamani alkufre laamu ngun haray ñawaymo bi kufrihi si ɓe ñaawi ɓe yamiramo tuububu yeeso o jaɓali ɓe waɗamo haddu ko wiyete ala innen wondema a ridda haray no jeeya kadi eko yaltinta goɗɗo e diina ilqa'u lmushafi fi lqazurat bugagol ko wiyete alqur'ana o ka nder poubelle ka nder ñoogue ka ñoogue o hibbete toon sa ɗetti alqur'ana o ɗo noon kañum kadi hina bugagol mo ni tum haralan bugi komi bugorima ko jasingol mo komi bugori alqur'ana ko jasingol mo innen wanono ɓe si tawi woni mi ɗetti ɗo joni innen alqur'ana mi ɓaali kami ɗumannomo mi wallini ka kaydiji ɗi ɗumannor toon kono mi fandaki
mi fandaki hoynugol mo mi fandaki jasingol mo ɗon mi waɗi vaccatu jano sabu mi duwaka haykude daalol Allah ngol amma no si ko mi bugori ka pugol ko fi hoynugol daalol ngol fi ma ɗum inne sunna nulaɗo on ɗetta hadisaji ɗin bugo nder to ina ɗum na ko nafata ma ɗum defte tafsir ɗen ma ɗum defte fiqu ɗen dinaji ɗin inne dina kan sa bukkike ɗum ɗon hara ko fandi a ko jasingol ɗum kadi yaltinte ka nder dina wa kaza ko non woni kadi kutubul hadis defte hadisa ɗen istihanatan o yiɗo o ceernojo addi hara ko bugorɗa ko fi hoynugol ko fi jasingol wona fi goɗɗum nde biha wa istighfafan bima jaa fiha e ɗum hayfingol e jasingol ko windi nder ton kon wa qad ammatil balwa bi hada ceernojo noon inni on ɗum ɗo o inni wa ɗum ɗo oɗo balaw huɓidike fop bimana hande aya yahe tawa on ɗum goɗɗo yeyete gato o seeka hon ɗum alqur'ana on tawa ko ɗon o waɗi gatoje ɗen ɗum ɗon kon ɗum ɗon si tawi woni a andi ko alqur'ana ni a seeki alqur'ana o a waɗi ton gato a yeeyi haray ko on ɗum ko a kafira si tawi woni ɗa andi ɗin peeji ɗon ko ɗum waɗi ɗuma ceernojon inni wonde nawnare ɗo wonde hoɓɓi digiloke fof fama tamshi fi tariqe a yataka laawol illa wa tara si wona hi'a waraqatan fihi a hi'a ɗuma ɗerol harano e maggol qur'an alqur'ana yulqa fil ard harano bugaka leydi kama tara ko non woniri kadi ɗa hi'a kutubul almadrasiya diniya a hi'ay kañum kadi ko wiyeten ko livre ji ɗi jangeteɗi ɗin ka l'école tawata hara ko yowodirɗi e dina wa qad turihat fi tariq tawatta ɗum ɗo bugaka ka yaasi bimana ceernojo on tigiri ko faala ennude kamɓe tigiri kaɓe hikkori ton hare heɓe mari sifa ɗe nawnaje ɗo no jeena ɓum ɗum ko yaltinta goɗɗo e dina istighfafu bismin min asma'illah haray ko ɗum woni hayfingol jalkita inde e nder inɗe Allah ɗen fa masalan si Allah inni hakim ko ñeñuɗo alim ko kanko andi inna Allah anda a yandi Allah anda yandi jalkita inɗe makko ɗen jalkita sifaji makko ɗi haray ɗum kala yaltina goɗɗo e nder dina aw amrin min awamirihi ma yamirore e nder yamireje makko ɗen si Allah inni ya ayyuhalladhina amanu huwa ɗum ɗo ɓena yandi jooɗe ɗo ennugol ono mon gollitiray ɗo dina ma ko nande muɗum jooɗe ɗo a sikkema wona ɗaɓɓere addi on sifa ɗin ɗon haalaji fof ɗi yaltinayi goɗɗo e nder dina sabu ɗon fiyon ɗum ko yamirore Allah jalkituɗa aw nahyin min nawahi ma haɗugol haɗande e ɗi sariya on haɗi ɗi ɗi Allah haɗi ɗi Allah inni ɗum ɗo ñametake ɗum ɗo ɗumannatake hande kadi woɓɓe inna on ɗum jooɗe ɗo enugol ɗum ɗo ñametake kaka men heddotono ɗon sifa ɗin ɗon haalaji fof ɗi yaltinay goɗɗo e nder ko wiyete l'islam no jeeya kañum kadi ko yaltita goɗɗo e dina ibadatul awsan wal awthan rewgol sanabu attawafu bil qubur yawgol wango ka himɓe surra yawgol wango ka gabruji inna ko waliyu kaari surra ɗo ma ko ceerno kaari surra ɗo inna wonde man ko seyku kaari a surra ɗo yaha wango ɗon ma addoya beewa hirsa ka goɗɗo surra ɗum ɗon fof ma ɗaɓɓiramo inde wondema faabolan yaha ka ɗuma gabruji ko waliyujo waali ɗo sa yehi tun anga hirsi ɗon a torike jaaboto ma sifa ɗin ɗon piiji kadi fof yaltina goɗɗo e nder ko wiyeten addina wal istighathatu e faabinoragol bi ahliya himɓe gabruji ɗi ɓen wa du'a'uhum e ko wiyete toragol ɓe ara fewta gabru mayɗo inna haray miɗo torima ɗum ɗo e ɗum ɗo fof yaltina goɗɗo e dina wa talabul madadi wal awni minhum e ɗaɓɓirgol ɓe ballal ɗaɓɓirgol ɓe al madadi wal awn aray ko ballal minhum e maɓɓe won e a nasru li ashabil qubur e waɗugol takke wonande himɓe gabruji ɓe yawgol inna haray mi yehi chose ka gabru kaari haray ko be mi hoorana ndeɗa yaha juuro kaari ko be hooranamo ma sifa ɗin ɗon piiji haray ɗum ɗon kañum kadi yaltina goɗɗo e dina wa zabhu lahum hirsangol ɓe ara wallina dammol inna mi horma waliyujo kaari horma seekujo kaari horma ustasijo kaari hirsa ɗon kañum kadi on ɗum yaltina goɗɗo e nder dina sabu ɗum ɗon fof ko shirk aw li gayrihim min al makhluqati ma hara innen e ko nande ɗiɗo piiji hara wona ɗiɗo kadi e nder ko wiyete ko Allah tagi ko no jeeya kadi ko yaltinta goɗɗo e nder dina al istihza'u bi shay'in min ash-shari'a jalugol
innen hunde jeyande ka nder saria kal istihza'i bil musallin wano jalugol juulay ɓe goɗɗo hara no juula jalamo sabu ko woni julde kon warrake ina e ruƴƴayɓe ɓen wasaji ɗina kañum e sujjat ɓen wal istihza'u e jalugol bil lihiyati waare goɗɗo nakkiti waare nanni ko sunna illa on kari no taƴitubo mum no sekkiti bawu mum no ɗumanno jalkitamo ɗum noon kadi yaltina goɗɗo e nder ko wiyeten addina wal khimar e jalugol ko wiyete tiggaje sonna ɓen so tawi woni sonnajo no buumi ma no tiggi sa indi nijaji ɗin ɓen ko nijaji ɗuma anga sabuti ɗum kadi yaltina goɗɗo e nder dina so tawi woni anga waɗi alhamdulillah si a waɗali waɗu ka hoore ma ko hana waɗede kono sa jooɗike e jalkitugol tun yaltina goɗɗo e nder ko wiyeten addina wal istihza'u bil azani e ɗum ɗon kañum woni ɗuma jarnitorgol kañum kadi on noddinandu goɗɗo fuɗɗo noddingol tun kañum kadi innen jala ɗuma sari allah on noddinandu ɗum ɗon kadi yaltina goɗɗo e nder dina li qawli ta'ala fi haqqil kafirin sabu allah daali ko yowodiri e heferɓe ɓen wa idha nadaytum ila salati sa noddiɓe e fi ko wiyete julde ittakhazuha huzwan wa laiba ɓe jogi toon noon innen jarnori e ko wiyete fijundaru dhalika bi annahum qawmun la yaqilun haray sabu ɓen ko ɓe yimɓe ɓe tawata ala haqqil wa qawli fi haqqi almunafiqin allah kadi daali e hoore nafiqiɓɓen yahdaru almunafiqina an yunazzalu alayhim sura haray nafiqiɓɓen no renti hino rento fiitta suratu wol jippine hoore maɓɓe tunabbi'uhum bima fi qulubihim hara hingol yeetoɓe ko woni ka ɓerɗe maɓɓe qul istahzi'u qul yeetoɓe istahzi'u haray onon on ɗuma jalnore woni inna allaha mukhrijul ma tahzarun allah subhanahu wa ta'ala ko yaltinowo konko wonɗon e rentade e muɗum wala in sa'altahum la yaqulunna sa landikeɓe ko fi honɗuɓe woni e waɗarande ɗum ɗo ɓe inna honɗum innama kunna nakhudu wa nal'ab haray menen min laatike meɗen jumpa meɗen fijira ayaji allah ɗen qul yeetoɓe annulaɗo abillahi ene ko diina allah kan wa ayatihi e ayaji makko ɗen wa rasulihi en nulaɗo makko on kuntum tastahzi'una laatiɗon hiɗon ko ɗum wiyete hiɗon jala la ta'taziru wata on gantino sahidi men on ko ɗum kad kafartum ba'da imanikum o wonti heferɓe ɓaawo gomɗilal mon ngal bimana jalugol kañum kadi diina kan ɗum noon kadi yaltina goɗɗo e nder diina haray kadi no jeeya e ko yaltinta goɗɗo e nder diina wasfullahi ko sifagol allah taala bima la yaliqu bi jalalihi ko yaada e mangural makko ko yaada masalan allah subhanahu wa ta'ala indi ɗum ko okkowo inna an allah ko wudduɗo ɗum no yaltina goɗɗo e nder diina allah inni hoore makko ko o komo tedduɗo an inna allah ko hoyɗo ɗum noon kadi yaltina goɗɗo e diina bimana kala ko allah inni wondema o jibinali mo jibinaka an sa inni mo jibine allah ko jibinaɗo ma ko nandi ɗino haalaji fof yaltina goɗɗo e nder diina haray kala kañum kadi ko siforɗa allah e ko yaada e mangural makko ngal ɗum noon kadi yaltina goɗɗo e diina ka wasfihi wano siforgol mo bi anna lahu sharikan wa wondema hemo mari ko wiyete kafidiɗo aw waladan mamo jogui ɓiɗɗo aw sahibatan mamo jogui ɓeygu waka wasfihi wano ɗuma siforagol kadi allah bil bukhli guddan kama wasafathu inna wondema yahud wanono yahudiyankoɓe sifori noon e hoore allah kama haka subhanahu wa ta'ala wano allah kañum kadi siforani noon wa qalat il yahudu yadullahi maglula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsusatani al aya haray ɗuma wondema wanono allah sifori ni hara himɓe defte goo arno inni wondema juuɗe allah ɗen kañum no soki bimana juuɗe allah ɗen oyna okkayɗe haray noon ɗum noon alqur'ana on ari inni ɓe wona no woniri allahu subhanahu wa ta'ala haray juuɗe makko ɗe no fonti ko okkowo kala e ɗuma toriɗomo yunfiqu kayfa yasha haray himo sakkoro no faalira wa yazidanna kasira minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra jonnon enen e jangguiɗo ñawoje piiji yaltinayɗi goɗɗo ɗin ka diina daiman hiɗen anditina ceernojo addiɗo mise seeɗaje yaltinayi ɗum goɗɗo e diina wona ɗe fowni kono o addiɗo mise ɗeɗo mo waɗiɗe o yalti ka nder diina kono en ñawa e momo yalti ka diina ko laamu ngu ñawatamo o yalti ka diina sa andi noon anga waɗi ɗum ɗo haray hande kadi ko ɗum koya sintir natita ka diina saabu hande kadi kala ko juuluɗa ɓawa ɗum ɗo haray
hare nafa sabu ko tuma natuɗa ka dina wosi dewe maɗen jaɓe jonno hukmul murtad jonno si goɗɗo ñawama laamu ngu ñaawimo wondema kaari tabiti wondema o yalti ka diina haray ko honɗum laamu ngun haanimo wadde faman faala hadihi lmukaffirat chey an aliman kala on waɗuɗo o keferankaku ɗo chey an gotum e ɗiɗi janguɗen ɗo jonno sartiji ɗi konɗum aliman tawata himo andi amidan tawata o tewi muhtaran tawata ko e sagu makko ina yen hay ko ɗi sartiji ɗo sarti ara noon koye woni honno aliman ɗiɗaɓon kañum kadi nden amidan tata mum no ni muhtaran koyo taw hara wowluɗo keferankaku yagal ngal himo andi pellet ina fiide o anda himo andi o wowlirali bil jahli o yore majjere himo andi o tewi pas e kadi on ɗum o doolaka koye sago makko o wowli wa shahida alayhi shahidani adlin nunɗuɓe ɗiɗo kadi seediti e hoore makko wondema o wowli ɗo ko en andu konno laamu ngun waɗirta sariyaji ɗi hoore mum si tawi woni goɗɗo nanngama o wowli keferankaku ko yaltinimo ka diina haala kan hewtoyi ala laamu ngun ko ɗiɗo sartiji laamu ngun daroyta ene himo andi ka haala ɗo yaltinayi goɗɗo ka diina si tawi woni ɓe laari ɓe tawi himo andi ɓe lanɗo ene anga tewi ka a faldu ndaare tawi kadi o tewi pas ene anga doolaka si wowluɗa woyna ko e sagu am mi wowli ene seedeɓe no wowli o haali seedeɓe ɗiɗo nunɗuɓe kadi halayna koye tawde amen o haali joni noon si tawi woni ɗum ɗon tabiti shahida adli seedeɓe ɗiɗo ɗo kañum kadi on tigi yanetake e muɗum ware d'abord ko ɗum ceerno joni ni fa innal hakima haray lanɗo on yastatibuhu ɗaɓɓiraymo yo tuubu jaka enen e gandi ɗo honɗum ko marahil naafi goɗɗo wowli tun keferanka ko yaltitamo dina laamu ngun hendotomo ɗum a rewna sariya e makko la laamu ngun daara e ɗi sartiji ɗo si tawi woni ɗi timmi ɓe noddamo ɓeyna emen koɓen faala ko ya tuubu abou hanifa kañum inni on ɗum wo koyo on tigi tuubine ɗon ha ñande laamu ngun faala o joni noon ngo wano masahibu salasa malikun e shafayi kañum e ahmadou mun hambal ɓeɗo kañum no happi ɓeyni ko balɗe tati laamu ngu laɓɓirtamo yo tuubu si tawi wonimo jaɓali e nder ɗe balɗe tati ɗo ɓe waramo joni noon abou hanifa kañum inni happaka laamu ngu no wawi namude lewru lebbi ɗiɗi hitande harano jeejudemo fa in taba si tawi woni o tuubi ɓe tertikemo ɗo no ko hombo wona e yeytede ko hakim ko lanɗo o laamiɗo julɓeɓe ngo wa illa si o jaɓali tuubude kutila riddatan o warete haray hon ɗum ko o ruttiɗo ka diina mimana ko yaltuɗo ka diina sabu o ɗo ko fiyonɗum sariya inni koyemo ware sabu ɗo rewama laawi ɗin fof ɓe tawi o feeta o hangaka ko helli faalo o tewi pas oɗo ɗumannike ɓe inni kadi koyo tuubu o jaɓali tuubude ñallal ɓe jeejimo balɗe ɗiɗi balɗe tati ceernoɓe goyni lewru lebbi ɗiɗi hitande ɗum ɗon fof mo jaɓali ɓe daari ɓe tawi si ɓe akkitimo o naada e keferankaku yagal e hakkude julɓe ɓe sabu himo mari nawnare nden nawnare ɗo raaɓay hande kadi yimɓe ɓen ɓe akkita ɗoftagol alkitabu wa sunna ko ɗum waɗi sariyam inni oɗo haray hande kadi nafa iwrata ɓaawo makko li qawlihi nabi sallllahu alayhi wa sallam sabu mako nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki man baddala dinahu kala wattutuɗo dina mum kan iwi e l'islam ɗo na kala wattutuɗo e dina fandaɗo ko iwɗo e l'islam natoy e dina go amma mo iwi e dina go naatiga l'islam natoraka nder hadis ɗo man baddala dinahu kala wattutuɗo dina mum kan faktuluhu waremo ɗo noon hadis o yeytaki en ko hombo gollitirta ɗo kono ko inneten kon ɗum ɗo ko laamu ngun inna ɗo faktulu ko laamu ngun kañum kadi yamiraka ɗo hendagol mo tun waramo haray no hatton jini ko wiyeten kon procédure ɗo hatton jini ko wiyete procédure darugol si tawi woni sarti jini no timmi ɓe jeejamo ha ɓe ronka koso jaɓali si ɓe rewnamo ka sariya wan abdillahi radiallahu anhu qala rasulullah sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo maki la yahillu dagantako damu mri'in ƴiƴa neɗɗo muslimi julɗo yashhadu mono seedi allah ilaha illallah reweteɗo ala si wona allah wa anni rasulullah wondema ko mi nulaɗo allah illa bihda salasa si wona gotum e ɗiɗo tati mi mana nulaɗo maki ƴiƴan julɗo
ko dagi wargol mo ko ɗi piiji tati ɗi jantata den ɗo si wona ɗum haray ƴiƴan julɗo hanaka memede ara ɗum ko ɗum asaybu zani innen ko jombuɗo si waɗi zina jombuɗo si waɗi zina woni ko gorko woni ko debbo wa nafsu bin nafs si wonki itti wonki bi mana neɗɗo innen wari hara kadi ko o wariri kon ɗum ko zulman hara ko yewre tooƴe wona e khata an sabu ɗo hadis on ko am kono oɗo nen an waɗa taxis indugol ɗo an nafsu bin nafs wonki si itti wonki hara kadi ittuɗo ki on tewi wa tariku li dinihi e tertiɗo dina mum kan al mufariqu lil jamaa seyduɗo e ko wiyete ko jamaa bi mana yaltuɗo ka dina yalti ko fandaɗo a jamaa ko yaltuɗo acciti julɓe ɓen wonto e kefeero oɗo kañum kadi haray sariya on no newni wargol mo kono ko hombo noon newnani ɗum ɗo ko inne wondema ko laamu ngun dayman ko wonde e fillitanade ɗo ko laamu ngun sabu hiɗen mari woɓɓe janggay ɓe kala koɓe jangi ɓe ena kamɓe ɓe hutoray hiɗen mari ayeje ko laamu ngun yewta ɗe mari ayeje ko karam ko ɓe yewta ɗe mari ayeje goo ko imamuɓe ɓen ka juulirde ɗe mari ɗon ayeje goo ko innen ko worɓe ɓe yewta ka nder cuuɗi muɗum kamɓe eɓe ɓeyguli maɓɓe ɗi ɗe mari ayeje goo kañum kadi hadisaji goo ko sonnaɓe ɓen yewta ɗe mari ayeje goo ko fayɓe ɓen yewta haray koyen jippin aya o aya e hadisa o ha hadisa e haqqe muɗum inaya yahu waɗa haqqe goɗɗo goo joni noon si on tigi warama laamu ngu warimo waman qutila riddatan kala on waraɗo tawi ko o warira ko fiimo yalti e diina o yamira yo tuubu o mo sali tawi o feeta o hangaka o tewi kadi ɓe jeejimo ɓe ronku o umila muamalata al kafiru l asli o hande kadi ko o wondirte ko o gollidete ko wano kefeero heɓaɗo e nder keferankaku mi mana si ko kefeero maayi en hanamo lowtude en hanamo kasanguinde en hanamo juulude oɗo kañum kadi so o yalti e diina o jeejama o sali ha laamu ngu warimo en lootatamo enen e kasanguintamo enen e juulatamo enen e surroytamo ka berɗe inne julɓe ɓen hari komo julɗo kono mo wonti kefeero hande kadi ñawore makko nden ko ñawore kefeero nettata nana sen faami waman qutila riddatan kala on waraɗo tawi o rutti ka diina o yalti ka diina umila haray on ɗon ko wondirte ko o ɗuma umila komo gollidete muamalat al kafir haray ko gollidal kefeero al asli asliyankejo fala yugassal o lootetake wala yukaffal mo kasanguintake wala yusalla alayhi mo juuletake wala yudfanu fi maqabiri lmuslimin o surretake ka berɗe julɓe ɓen wala yarithu aqaribu almuslimin hara siɓɓe makko julɓe ɓen ronatamo sabu fewlo sabu ko kefeero mayi inchallah ko ɗo wonde e hattude jake gandi ceerno jon ɗo o yeytike ko ɗum innete yaltugol ka diina e piiji yaltinayɗi goɗɗo ka diina ɗi emo yalti ka diina laamu ngu ko ɗum haalimo waɗude ɓaawo ɓe jeejudemo ɓe ɗumannademo haray daiman ko anditinten ɗi piiji jeɗɗiɗi wonɗe janngude ɗo sabu en janngi haray lette fi zina e lette fi ko wiyeten toñugol goɗɗo e zina ko wiyete al qasfu e ko wiyete alli'anu huɗidirgol e janngi kadi haray wujjugol ngol kañum kadi e janngi kañum kadi ko wiyete yarugol beere ngol e janngi hannde ko wiyete yaltugol ngol ka diina ɗiɗo fof haray no heddani en goto mo en janngali ko ɗum ɗuma wiyete kon ɗon a janngoyten koko ɗe lette ɗe wonɗen e janngude ɗo fof koɗi jeɗɗi ko laamu ngun halfinaɗi ko laamu ngun kadi yamira gollitirgol siɓe gollitirali ko kamɓe landitoyte amma an simple citoyen a yamiraka fus gollitirgol ɗiɗo e hoore jama o allah subahanahu wa taala ko yeru ko halfima kon ko ɗum ɗon landitoytoma yawmal qiyama haray ko noon hannuɗen famirde ɗe ñawoje ɗo haray la hatta ka darsumen ɗo inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh